Whakalawhalahi atu hanei hada tolo do walatala tutupu ke lata ia moe a whiawhinei. Whakamua kua whakailoa ai he matakau National Disaster Council he māme hao hini awhi. E whakailoanga lanu moana ke lata ia mo niwe hako e a whā ko Zazu kua tata mai ai ke motu. Tu mauni e hātakianga lanu moana nei ke lata moe aho nei. Maua mai e tau whakailoanga mai he ofisa he tuhi kupulahi whakatuwhano, ke whakailoa ke he tau tangata, ke mautali ke he tau mga aho tō a whānei. Kua pāwhoki e halatahi, e tau halatahi he tau maanga, moe wā for Sir Roberts I loto alofi. I loa ai whoki kua lau hake e tau waka mai he tau halatahi he whalo tau maanga. Koe tau whailoanga mai he ofisa fuafuanga matangi ni kua maua ai ke he pale la he māme aho nei, amana ki ai e a whā ko Zazu ke holo ke tū ua seo 6.5 kilomita ke he whahitonga ki Laloha niwe he mata holo hongu fulu he puli he poa mga aho. Mo e fuafua ai ke tū 5.3 kilomita ke he whahitonga ha niwe he mata holo hongu fulu a pungi aho hongu fulu malima he mahina te semo. Pe he whoki kua amana ki ai e tau matangi ke Havili Malolo ke he tau mawhisi koe 7.5 kilomita he tūlā, mo e Havili Malolo hake ke he tahe seo kilomita he tūlā. Koe uha tō lahi he whalo mga aho, mo e pakue langi whalo mga aho, amana ki ke tokolunga e tau tukuna peau. Koe tau whakailoanga ke lata mo i tau walatahi he motu, amana ki ke angi mai e matangi mai he whahitoke lau ki uta, hewang fulmaua i tau kilomita he tūlā, he malolo he matangi, mo i malikisi hake ke he tahesia ua fulumahiva i kilomita he tūlā. Tokolunga e tau tukuna peau. Taha whoki e matangi a whā ko Iasa ni tātātu ai ke tau atu motu fisi he tau mga aho nei. Kua whamau ai e Wakatonga Island Chief ke hoko mai ki niwe he aho tuloto he whaitapu nei koe aho hongo fuluma fitu he mahina te semo. Pihia he whakailoa mai he kautaha Matsons ke he okio ki whaitapu kua moli. Taha e whakailoanga ko moa mai he kautaha Matsons he aho whaiumu aho hongo fulumaua he mahina te semo. Kua whakailoa ai kua whakatoka mai e Wakatonga koe Island Chief ne tauwhia e whahitapu ka moli he mutu nā ko fisi ha ko toko ua e tau tangata ngahua tonga ni moa he ngā ngāo COVID hongo fulumahiva. Ka kua iloa ai hao whaiumu kua kamata ai e Wakatonga nei ke matutaki ke he tau motu ko Samoa. Kua manaki ai ke hoko mai ki niwe he aho hongo fulumafitu koe aho tuloto he whahitapu nei, tō whinatu ai ke he motu ko Tonga. Talahau ai e whailoanga koe muitua ni e kautaha Matsons ke he tau whiwhilianga he whahinga hua malolo sino he motu nā ko fisi, kua liwa ai Sivi Osi e alau tolu ke he hoko atu ai whoki ke hea hongfuru maua he mahina te semo. Mo i ko kisia mo i loa ko mawhale tau sivianga nei ko mena ia kua whakata he whahi malolo sino e tau tangatanga hua tonga ke liliu atu ke ngā hua mo e whakatoka e Wakatonga. Ko laua e tau tangatanga hua tonga tuko ua ne maua ke ngā ngau nei, nā kai whakata laua ke toka i mūtu ko fisi, ko na nofonga ia nia laua ke he tau lewekianga me tau puipuianga he whahi malolo sino he mūtu ia. Kua liu ni e whainga hua leo leo he motu ke whakamanatu ke tau hātakianga, ke tau mga aho whiawhia kirisimasi ko hoko ki ai, si piha whoki e mga hala tō a whā. Hanai e leo leo ko Narita Viliamu Tāhenga mo i tau hātakianga ia. Manako ne whainga leo leo ke tuko tau whailoanga ki hangau e he tau tangata ne whaiwhakaholo mo e inu tau kawakona. Mai longa koe mga ho whakawhiawhia nei, hoko atu ke he pāmasi mo e tau vou, ke hatake atu whalahi ni kala tōne. Lahi whakawhiawhianga ke ua inu e kawa mo e whakaholo. Pia ni whoki hahai e ke maone e do hataki matangi malolo, kai ke kua holo i ki runga pola tūsi holo whainene, ka kauni ha kua ai palapala i pola tūroto, si manako ke holo whainene ke ua hahai e whurua tau le kua me whurua mdo ka whakirunga pola tū. Talahau mai e whahinga hua leo leo, ko e tau mga aho kua mole, ne tātu ai e tau masini siwi whawhangu kona hia, ke he motu ko New Zealand, ke e whakawhou, mo e kua lioa ki mai he tau mga aho nei. Koe mana ia kua manaki ai e whahinga hua leo leo, ke liu tause e tau sivianga, ke tau tangata whakaholo, ke he tau masini nei. Tōne ne kua kisi i tau mga kua mole,
fitu ke he waru e tō mtokane ko mokuru ke uruvao ka kanoni hakoa nā kai hahai ke tō masini ne matūru ke mahoia. Ka koe maho nei, hakoa hoko me tō masinia. Tō ki se tū mau e tō leo mai he tō mga whiawhi pēne me tō mga aho whuki. Ke whakia lo tō nei whaholo mai whaunga tō masini nei ki runga he pora tū, ke lata ini ki hamoro tū. Tu mau ni e whāhinga hua leo ke hāta ki atu ke tō tangata he motu, ke mai longa e tō mahani, mua atu ka whiawhia mo leweki e tō momoi tangata, ke a ua whakahanoa ke tō inukawa, he tō mga aho whiawhia ke lisi masi nei. Ko tō manatini kua whita e whakailoa ke he tau si tū, pihe ni me tō mga aho osi, ke pui me leweki e tō momoi ke tō mga aho whakawhiawhia, mai longa whaki tō mga aho toa whā. Kai ke ni ko whai hū po ke whaile kua si matutaki mai ke he whainga hua leo. Ono e tau tō liwa e taha tamata ane he aonga toko lunga niwe ke maua e pale mo whakamailonga koe ducks he aonga. Kua whakahoko e aho tuwha pale e he aonga toko lunga he aho whaleile he whahita pui ko male e hane e tō walatala iau. Hana e whalua tau palepali ko maua e he tau whanau, kua kautua i ke tau wahenga taki taha ki he aonga tokolunga he tau nei. Ko ia ne kautua i ke wahenga fitu ko Coco Richardson, ko ia ne kautua ke wahenga walu ko Ola Grace Viviani, wahenga hiva Sally Beth Sionetama, wahenga hongofulu Malia Vea, wahenga hongofulu mataha Lester Ringamoto, moe wahenga hongofulu maua ko Kyra Poihenga. Koe taha i tau parepale ne whai whakatali tu mau ke iloa ko hai e tama whakaako ka moua e ducks. Ko e whakamailonga ke lata mo e tama kua mua atu mitaki ke tau whakaakoanga ke wahenga whakahiku he aonga toko lunga. Ko e tau nei ko moua e he tamatane ko Januel Rolorata mai he maanga ko Avaseli. Tua ai a Chloe Ioane mo i tūtolu ai a Georgia George Valiana. The Ducks for Niue High School 2020 goes to Januel Rolorata. Kua whakailoa ai koe tōlu la e palepale, ka whiwhili ki ai e ducks he tau nei, ua mai he tau aonga pulotu. Ka whiwhili ai a ki ai, whakamua koe palepale, lia mai tau awhitala, mai he aonga pulotu Otago i New Zealand, ma ua ni e tau e palepale nei, ka whiwhili he tamaonga ki whinatu ki he aonga ia. Koe taha palepale ke he aonga pulotu Pasifika Tonga, ke he tau osi ka whakaako ai a ki ai. Mo e palepale whakahiku koe ono e awhitala mai he whakatuwhono niwe. Kua mahuinga whoki e tau nei, hā kua liu ai e tamatane ke maua e whakamailonga nei. Koe long he tau, koe tau whanau whiwhine ni ne wha maua e ducks he aonga tokolunga. Ko ia e tamatane whakahiku ke maua e whakamailonga nei ko Atron Suva tātui he tau uawhi hongofulu mawha, ono e tau kua moli. Tala hau mai a Januel Rolorata ki a BCN News, mana koe ia ke eke mo whaiaonga mewhi po he whaiaonga physics. Kai ka monuina whokia ia, mana ko whokia ia ke whakaako ke eke mo taha engineer. Taha e whakamonuina anga ni tausia i ke he wāwho Sir Roberts Wharf he aho lotu he whahitapu e kua mole ke he whangi ai e tau ngahua whakalaulahi atu mo e whakafōu he tau malana ke he wāwho ne kua le kua ai he mataulu he tau nei ke he tau a whā. Ko e matakau Bays Underwater mai he motu nā ko New Zealand si pihia whoki e matakau tā whale DTB he motu ne ngahua ai ke whakaholoanga nei ki lalo hifo he takitakianga he pataanga tau whahinga hua lalahi he whakatuwhono. Hanei e ikipule he tau whahinga hua lalahi he whakatuwhono ko e lilifu ko Crosley tātui. Tō manatu whakaue ki lunga i ata tulusi. Mo atu ki he tau kupu whakamawhansia mai loto he whinangalo he atua, kua whalikia ki hātau tōru a tausianga nei. Ko e koloa mua te mahuinga ke lata mai hātau tōru motu. Whakamatala whoki e lilifu palemia ko Dalton Tangelangi mai hana tau nawa atu. Ke tau loto matala e he tau tangatanga hua kua maekia i ke whakafou, mo i liu tālanga hake, mo i whakamalolo e tau malona ki lalo he wāfo, ne naka i whakisia he tokalonga. Kua ole whakamole whoki e palemia ki he matakau Bays Underwater, hā koe tau mahani matahawala he whalu tangata ne kai hā mo utapule noa e tau kāla patoa ne tau mai pauaki ke lata mo i ngā hua nei. Whakamole au te palemia hā koe le kua ia.
Ko e matakau Bays Underwater, ko liliu atu lau tolu ke mutu ko Nisilani he māma he aho nei. Ko e aho tuloto he whae he taupu kua mole ko a whakaosi ai ngā hua he komisina ko tasi pule he toa mai matakau pule ngā hua. Ko e tau ke whangu furuma fitu aki a nei he hana mui ngā hua mai whakatuwhanu niwe. Ko whakailoa ai he matakau pule ngā hua e tau manatu whakaue lahi ki a tasi pule he toa ke hana tau ngā hua ke he tolu e tau ko e taha he tau komisina toko tolu he matakau pule ngā hua. Tohia mai foki he palimia ko lilifu ko Tangilangi e hana tau manatu whakaue lahi ki he matua ko tasi pule he toa ke he tau ngā hua hana mo e hana mahani whakalilifu ke he tau kotoa whaanga kua lango ia ki a ia. Ko ia foki ni koe taha e tau tangata ko ngā hua whakamoli mai whakatu whono. Ko e aho i neawhi ne kamata whakangahua ai e maweheanga Pacer Plus. Ko e maweheanga whakapisinisi he tau motu ko Australia mo New Zealand mo e lalafi atu ki ai toko walu e tau motu he Pasifika kua whakamoli ai e maweheanga nei puto ia ai a niwe. Ne whakahoko ai taha whono he whakatu whono ko e tau ikipule, tau ofisa ngahua sipihia mo e tau hukui he mai he tau pisinisi. Ke iloa e tau matapatu ke he whakaweanga nei. Whakalataha i foki mai he maanganago Canberra i Australia e pulotu ko Tanuvasa Semi Siakimotu ko ia taha he tau ofisa whakatonu ke he tau whakatokanga ke maweheanga nei. Ko Niue atu Kuki Ailani, Kiripati, Samoa atu Solomona, mo Tonga, lalafi atu ki a New Zealand mo Australia ne kua whakamoli e maweheanga nei. Ko saini e Vanuatu, Nauru, mo Tuvalu kai nā kai la whakamoli ia, nā kai la saini he tau motu ko Fiji mo Papua New Guinea e maweheanga nei. Kamata ai he awhiawhi nei e taha wala fōu ke hata tūlua tau whakaholoanga tau walatala he tau pōosi ke liu ono atu ki tua ke he tau nei ke whalua tau walatala lalahi ne kua whakailoa ai he BCN News mai ke fōki ke liu ono atu ke ei mo liu ki sia koe whai hikianga na kai ke he tau walatala ia. Koe pōnei kamata ai ke mahina Februari mo e ua e tau walatala whakamua koe hawhangianga he taha whale tali whenonga ke maanga ko Avasele. Kua hoko mai pawaki e hukui he tau atu motu Europa, ko lilifu ko Sujiro Sim ke hawhangia e whale ia, hane e tau walatala ia ka liu ono tau tūlu ki ai. Whakamua ko e whahi tau pue ko mole ne tōlo atu e tau tangata he maanga ko Avasele, tau takitaki he whakatuwhono, mo lau tūlu ko uina ke kau whakalataha atu ai ke he matakawina ko Liolau ke lata e mo e whakamunuina anga, mo e hawhangi he whale tali whananga fōu ko Liolau Guest House. Whamatalai e tau ikipule ko e lilifu ko Pili Tālangi ko ia foki ko e ikipule he maanga ko Avasele. Sipihia foki e ikipule ko e lilifu ko Pokotoa Sipili. Hangawia ke he tāmataanga he whale tali whenonga nei ko Liolau. Ua kia mtoro ko mai. Wani ke kisi e tuwhatuwhaanga e ngā rui ni. Ako mina talia auroa. Whakatuwhana ke ai he mga huia. Ke damai e tupene damai European Union ke langamataia a Liolau. Kai ai tuwha ki tau maangata ki taha. Ke rata me lau project ke tau maangata ki taha. Ai e hawanga he whikau ke maangani a ke kau wharata a lo tūru wa hai e ke whakatawhana ke langamataia. Aho nei, hoko mai a tau tūru. Ke whikau nei. Lai e whakaui ki mua e atua. Whakaui e ke te otakatausi. Whakaui e ke he maanga, whakaui e ke tau puli whanua. E whaki, e maanga lau kere nei, ke lata ia mai tau seanga nei. Mai he whakatokanga, whakamua. Ke whakaako e utu hau, ne tūpake mai i te mahutanga Avasele mō vai ea.
Whakamunuina ai he Pelisiteni he Kalesia Niue ko Reverend Nuka tau e vihi e tau seanga nei. Mo e whakawhelewei ai he takitaki he matakau takitaki maanga ko Spiro he tutu e toloanga mo e ole ia ke whai mangaho ku ke whakalilifu ai ke he tau mamatua he maanga kua mamole atu. Hongo fulu anei he tautau ne kua ngahuai. Ka mata i he uawhi hongo fulu. Whakamuni nai he akwako ko Petesa uawhi hongo fulu mawalu. Ka mata i ngahua he uawhi hongo fulu mahiwa. Maua i ngahua nei uawhi ua fulu. Lai he whakaue ha koe tau ngahua ko ngahua ki ai. Nā kai amana ki au ke lahi hā koe tau kup. Hā kua lahi fōki ne kua whakamatala atu ai e ia i lifu e ke pure. Ku mose ha mo tōru a ngahua. Kua hā kua matakau te whono takitaki mahi. Wai lahi e ngahua ne ko ngahua mai ai e lau tōru whakamua. Takitaki ia ko Carlos Tukutama mo e hāna matakau. Takitaki ko Manila no sā mo e hāna matakau. Takitaki ko Ataleo mo e hāna matakau. Ku mose ha mo tōru koe tātu ni e kākau ke kaina. Si hanei, tahi tau he ngahua ai. Mo e hāko whakaaue ki a lau tōru ia ko me ke ia. Si pihia ni mo e maanga. O si taha poi, ka matai taha poi. Koe mana ia ne ore atu ai ki a lau tōru e tau whono takitaki maanga. He tau ahui mua. Ke takitaki mo e whakahoro ai e ngahua nei. Ke tunga ni ne manaku ki ai a tau tōru. Benefit for the community. Ke munuina he maanga nei. Koe tau seanga whakamua fōki ai nei kua hawhangi ai he hukui he matakau mai he tau motukau whalataha e Europa ki niwe koe lilifu ko Suchiro Sim ke hāna whenonga mai ki he motu e whahitapu e kua male. Pehe hāna whakamatalaanga koe whale tali whenonga nei ke lata mo i tau tangata mo i tau atuhau ano iha he maanga ko Avaseli. Pea ia nā kai koe whale tali whenonga he whakatuwhono ka koe whale mai maanga ko Avaseli ke langomatai ke tau puhala si hake koloa mai maanga. Koe whale tari whenonga nei, lia mai poko, mo e whakamoli ai tau tupe koe tāta atu ki he tahe miliona tupe New Zealandi. Tā langa ai he matakau ngahua ha Shop Exports, mo e kau whakalataha atu whoki ke he whangianga e tau maukoloa ha Shop Exports ko Ernest Nemaia mo Young Tony Kaloni. Tali mai he hawhangi e whale nei he mahina Februari he tau nei nā kaila whai tangata tūlisi ia puke tangata whenonga vēwa kua nonofu ai ke he whale tali whenonga ia hā koe tau puipuianga ke he ngangao COVID hongfulu mahiwa kua nā kai whakātai tu tangata whenonga vēwa mai ke he motu. Kai whakātai ke whai tau seanga puke whakahoko ai tau whai ngahau he maanga ko Avaseli. Si pia whoki e tau whai ngahau he tau mga whaoa tunga e tau hukiselinga mo e tau hifiulu. Ke he whanua nā ko Leo Lau whakaonga i whoki e whale tali whenonga ia ha Leo Lau. A manaki ni ki he tau mga hui mua ka ata mo e whakatai to tangata whenonga vēwa e ke kamata e whale tali whenonga ia ke whai tangata ke nonofu atu ki ai. Koe walatala ke uaki mai ia he mahina ia ni ha Februari. Hanga au ia ke he kawe manatua mo e tau pulotu mai he tau atumotu Amerika kua hoko mai pauaki ke kamata e tau whakaholoanga nei ke whakangahua e kawe manatua ke he motu liliwa tolu ono ke he walatala ia. Taha e matakau mai he motu nā ko Amerika ne kua hoko mai ai ke whakamaupopo e tau ngahua ke tūtaki e kawe manatua he motu hoko mai ai alaua he whahitapu e kua mole. Pihia he talahau mai he matakau Telecom Niue. Pehe mai e ngutu wangahau ha Telecom Niue ko Roy Lipavihi, kua kamata ngahua lau tōru he whahitapu ka mole ke tūtaki mo e whakatoka e tau kawe nei ha kua hoko mai e tō koloa ke he whakatonga kua mole. Kisia leo he laula he motu kua whita e kawe nei he hoko mai ke he motu. Ko e hai ei ua e matakau ne hoko mai Amerika, ko e matakau Subcom, ko e ngahua lau tōru ko e whakatoatoa e tūtaki he kawe mo e whakatoatoa tō koloa he kaina ne toka i koloa whōni.
ko e ngahua lau tolu, kua laulahi kua osi, mo e uta foki ke he tau fōwhanga matangi he ha koe uha, ha koe manaka lau tolu ke tūtake e kawe nei. Ka e ono ki ai, mauhungai e whahaloanga mo e ai whai whalaleanga kua lango ki ke he ngahua ke he mahoni. Kua mana ki ai e matakau nei ki ngahua ai ki he ua e tau whahitapu ke he motu. Pe he mai a Telecom Niue, ko e mawangai ni e tau mngaho fofua a lau tolu ke kamata whakangahua e tau malolofo nei ki he kawe manatua. Kua mana ki ai ke whakangahua he mahina haiuni he tau nei. Tali mai he mahina ia ha Februari he tau nei, nā kai la whakangahua ia e kawe manatua nei. Kua iloa ai ke tau mngaho nei, kua liu whakatolomaki atu ke he matahiku e he mahina haiulai he tau fōu. Si ka pe he whakamoli e talahawanga ia, ko e katoa taha e tau he whaingahua ki ai, kai nā kai la whakangahua ia whakamitaki e kawe manatua ki Niue. Ko iloa ai fōki he māmahe aho nei, ko whakailoa ai he kapeneta, kua whiwhili ai lau tolu, toko ua e hukui fōu ki loto he Board of Directors ha Telecom Niue. Ko laua ia ko Desi Osione Holo, mō sina he mana he kau, ko laua ka lawhi atu ai ke he tau Board Directors whakamua, ko Avi Rubin mo Ian Fitzgerald. Maunga ia ni laua ke he Board ha Telecom Niue. Sipihia e tau ono atu ki tua, ke whalua tau walatala lalahi, he tau nei ka mata he mahina nā ha Februari. Kai o atu da tolu mne ke he walatala whakahiku hangauia ke he aho whakatātā, he maanga tose ko ia, e whakahoko ai ke he aho whaiumu he whahitapu e kua mole, ko Whinatu Pauaki e Lilifu Palemia he motu, ko Dalton Tangilangi, ke hawhangi ai e aho he maanga ko ia. Ai mata mahi tutu puna hoko atu ke tau whanau, ne kua tākere mau ai ke he maanga nei. Whakau e ke he pungipongi, whakamore atu whakamua, ke he ikipole ko tangatore tunga ni he mai longa, e tau longa e tau whakawhikauanga ke he tau maho nei i ngā sia pihia mo toru moe whenga huaki ke whaitangata ke whaudau tonu ke tau whamana pihi nei. Ka ko pihia ni e lauia whoki me whala tau whikau tunga ni he ki sia tu ke pungipongi ngā hoa ai whamaroro mai mamanga tunga ni wang haua te ham toru ai ke pole ke ua whiu moe ua sewa hapa aho pihi nei he manga koe ahawa nei, ke whakakese ai ham toro ta maroro, kai mua atu ke he whakakahake i ham toro mo ham toro mang. Koe whakakese anga haia ke ham toro ta maroro, ke he loto kaina po karato manga ne no nofo i ham toro. Tu mau e tau ngahua he, poktu whono ke lata e mo i tau lang motai. Whakau e atu ke he maanga ko ia, ke ham tolu a aho whakatātā, he aho whaiumu e kua mole. Amana ki atu ke he maanga ko liku, he tau whahitapu e i mua tō whakausi e tau. Ka pihia a hādau tolu a tau walatala tutupu ke lata ia mo i awhiawhi nei, tō mātutaki he awhiawhia pongi mo i tau walatala ke he mga hau whakaperitania. Munui ne po, nano whāma.